Paranon lang mumuntaking Kapitolyo ning Pampanga balang Lunes rengke katamong kabalen ang manyawad medical assistance. Kini panikwanan din nga kayarap Vice Governor Lilian Nanay Baby Pineda bang asabi ing karelang daranasang kasakitan at nung nano ing karelang kailangan. Metong kareni ing pengaring iti adisnan na ning CLTV 36 News anyang July 10. Maapera po siya. Kailan? Kapag po kahapon pa. Magkano ba? 70 po na natulungan po kami ng malasakit. Andito po yung inawas niya sa malasakit. At lungdala na milyon kanu balang bulan niya sunaning provincial government para ipamyesaup ka rin kabalentamong bangailangan ating serious medical attention. So sinabi ko po kang go, nung ingat lungdala ng milyon na ini, maraming makwata na lang rin tao. I-x-ray mo lang, ultrasound mo lang, CT scan mo lang, laboratory test mo lang. Siguro po yan po mag-isang lungdala ng milyon. So ito po, uling po ba't na ng COVID, ikayaral ko po ikayaral ko. Yung po palang tao, patsaway na iya katawan, itubig ka makanya na pandemic. Kaya hanggang po kasi may mawala kaya kapampanambal, yung po, sinula, mag-dialysis, diabetic lang, at ilang sakit puso, at ilang cancer. Kanya lang ang puretang agwang libo, pitundala na may walang kapampangan na may COVID. Ordinansa yamuking probinsya ning Pampanga ing Preventive Healthcare Program. Nung pakyapusa ni inining Department of Health o DOH, manwalaya ipineda ang mas makameno siya ing gobyerno pangaras keng gastos at mas maging episyente pa ing karelang proyekto. Metong kanu kareng dapat tutukan ngeni ing sakit o tuberculosis, pauli na ning darakala ring kaso agpangking World Health Organization. Nga ng Vice Governor Pineda, mas masanting nung mag-invest ne ing gobyerno keng early detection bang ene lakwas kumalat ing makayawang sakit. Kaya report na ng WHO, ikit da na the whole family atin lang ang palang tuberculosis. Pero yung titreat mo, the mother mo, yung mother mo. Ngayon pala, the member of the family, at inala naman tuberculosis. So, sabi ko ping DOH, kailangan ating kasimpan test through blood mo not necessarily x-ray mo. Nung ating yan tutubong tuberculosis yung anak o yung tao, through that blood test mo, akit mo na nung mag-umpisa ng tuberculosis na. May potang x-ray may kasi malalani. Nga na pang Vice Governor Nanay, nasa neng damdaman ing programa dikil keti king kaduang State of the Nation address ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. keng July 24. Lalo ko i-address ng Presidente ken tuberculosis In-advise sana ng DOH. So, oyenta mo dapat mag-alarma. Mag-alarma kasi masakit na yung tao, may balutin yung tuberculosis, makialubiluya, makipagkwentuya, alayang medicine, makayawaya pa, as long as aliya pa mag-medicine kayang tuberculosis. Kaya beking programang preventive healthcare ang makataluki king implementation ng Universal Healthcare Law, ing mirinan lang malagwang access kareng primary healthcare ring memalen. Magumpisa king early screening management, referral system, bangkanitang milingapan la tambing, at enalami paroro ring masakit. Paulo G. Santos, CLTV 36 News.